Alright bafowethu nangu Ghetto Professor Chiphima Orange King Fruitman Namune last man standing General Potaski himself siserathanda rathanda bafowethu sizobona usisiphindile Sibanyoni umama ka Rethabile uThabile started gallivanting at the age of 13 una 14 ke manje kuyabhena kulelinye flat abahlala kulo bathu kaMagqitasbhekani Jagalas Hayes kulazenzeka khona bonke laba abangathi bayabhema bayenza labafuna ukulala ekhaya bafuna ukuya esikolweni batholakala la let me not give the whole story asigeneni simboneni lo mama lona bafowethu niyazi nani Esmocha Love channel 157 ngwana wa Thwenya Ghetto Professor salute follow me Kamala nguphindile Elizabeth Sibanyoni ngibhalele ingwana ya Thwenya cause ngifuna ukuthi ngisize ngomntwana wami uRethabile Sibanyoni uRethabile una 14 uRethabile uyabhema uRethabile akalala ekhaya ulala lapho labhema khona so ngidinga usizo ukuthi ngwana wethwenya angisize ngoRethabile sanibona mama ninjani yebo nisaphila siyaphila sibuya kuMocha Love yebo channel 157 ngwana wa Thwenya umama ubani igama lami nguphindile ngoka Sibanyoni Sibongo okay ngisusha umntwana lapha uRethabile Sibanyoni okay ibambe kancane ubhutazazise naye wena ngujiyana umqondisi ngiyabonga kunazi siyabonga mama okay mam Sibanyoni le ndaba ifuna sihlalele phansi inkulu sihlale phansi usichazisele kahle ukuthi kwenzakalani indaba esensitive singayikhuluma isimile ungasihlalisa kuphi singangena la endlini baba siyabonga siyabonga mam Sibanyoni okay mama ungasichazisela ke ukuthi yini inkinga nginibizile la ngicela usizo okay lo mntwana bathi uRethabile okay ngumama ngisingle parent ngisikhulisele labantwana uThabile sekaqala ubustoti from last year October mangingaphosisi ana 14 uqale ana 13 13 okay uThabile ustoti ngenye indlela ufuna izinto angisebenzi siphila ngemali egrant makafuna izinto angazitholi uThabile ucelela ukuthi ngcono ahambe ayibanganini uyalethwa abanye abafana ngelinga ngebusuku ngaboma kora 12 uThabile bamthole ekhashasheni ulele ekhashasheni ubhemile idakamiza bekaphuza khona umunye umuntu bathi wesifuba ngazi pain sazwela ngalo umuthi bayawuhlanganisa ne cold drink but yena bawuhlanganise ne treship bawuhlanganise ne treship badla ama space inkhukhu bese kwabhema insango lapho labantu babamtholo usekapakela impahla endlini uThabile sathi impahla mina ngekho ngambonanga wabaleka usho ukuthi bekathi uya lapho okay makafika lapho kanti labantu laba bafana bayabathatha babamukisa emphandweni abantwana uThabile ukulwa namantombazana la nkamanye ubaleka kwaThabile kanti uyolala emahashashasheni lapho kuphe emphandweni ngathi emphandweni labantu abahlala entabeni yini libulongo okay hawu uThabile makafika mina babafika bamletha lapha afana ngiyambuza mina ngithi ubuyaphi uyakhumula uhamba ngcunu uyazilahlela emasofeni phansi yini inkinga yakho udleni ngifonela amaphoyisa ngithi nabe ngisacela usizo nangumntana uletha abantu la so angimazi condition akuyo or bambambile or kwenzakaleni angazi mina bengilele bathi miyeka lale sizombona ekseni amaphoyisa ekseni mangiphinde futhi ngiwafonela amaphoyisa athi ngisithathele umntwana ngizimukisele umntwana esibedlele bayomcheck umntwana uThabile khona iflat bahlala kulo kuthiwa iflat lelo Gama Veg lapho kuhlala abantwana ebadinga ukusizwa cause kugcwala abantwana besikolo lapho bagcwala ngeuniform nabafana kugcwele endlini lapho khona idakamizo khona ipika lapho ezinkulu kuthiwa into i-cross night ke baya cross night abantwana lapho kuhlalwa lapho ngamthola lapho kuleli flat lelo so uThabile into yakhe ngizisa ubhlungu esikolweni into zakhe asahambi kahle uya drop Ungakhali mama man. Ungakhali mama yo. Ayinkinga. Into zakhe esikoleni Thabile ziyadrop.
uyahamba njalo ngama-weekend ne-weekend angihlali naye uyahamba izolo ubuye ebusuku ngabo 10 uphi babakhe uRithabile ubaba kaRithabile khona la 5 uyagula ngengcondo ubaba kaRithabile akekho empilweni kaRithabile ngoba uThabile asesemncane azange akamenzele next bengikhulisela umntana wami ekhaya uyawenza umsebenzi wasendlini akagezi even kwasitsha ngisho kwa washini yakhe into zakhe zangaphakathi yimi ngimenzele washini ukuphi manje bathi lapha eflatini la bahlala khona kama-veg la kule flat engisho kulo bathi balapha agcwele lapha abantwana la sibuya khona okay mama Sibanyoni isitori sakho sibuhlungu nathi sizwe ubuhlungu yiko sila kodwa sizabuya ngelinye ilanga ngoba kumele simthole ekhona la ekhaya asifuni siye la singazi khona thina so asibambe nje lapho kodwa sizobuya sizokusiza Welcome ke sesifikile ekhaya sifunana nawe sisi ne yazi ubhaliwe nje ebusweni ngubhekile ukuthi unenkinga ne you are in trouble you have a problem kama lami nguRithabile ngwaSibanyoni ngihlala nomama mama ubhalele ngwana wathwenya ngoba angilali endlini ngiyaphuza ngiphuza izinto ezingekho right ama-steel pain, ivodka, impermanent. Size ngawe sizosiza wena. Yini inkinga yakho? Mama, alemali ekhaya. Yeah. Akangithengeli izinto ezifuna. Okay. Akangithengeli izinto zokuthi ngisifake amaphepha akasini. Mama, imali neqhamuka engipha yona. Ngibona ngathi ngiyisebenzise ifoni ngisenza lapho ezinye izinto ezifuna. Mama, iyenzeka kanjani le ndaba? uThabile into zakhe njengoba bathi akangithengeli mina uyangimangaza ngiyabathengela izinto mina ngiyasihakazela njengoba ngangisho na last ukuthi mina ngiyaziphandela ngivuka njalo ekseni ngiyodobha amagolokoti nawo kumele ngabe ngwakapile ngaye scrap so yena self uyu umuntu ongekho right uThabile uselfish cause ezinye zezinto uma umtshela ukuthi uyazibona la endlini uyazimosha yena self uThabile uba nesandla la endlini yena self uThabile and leyo mali leyo grant ile baphilisa la endlini but yena ajike futhi abe nesandla kuyo athatha yopha abangani bakhe la bahlala khona kama-veg basihakazela khona and mina hayi ukuthi izinto angimenzeli ichathula uThabile bengiceda ukumenzela ezinye zezinto manje January mara akasikakafiki nakuphi yena kuye sesiphelitse kafuna okunye yeswa-ke asazi sithembe bani sisi upemani phela ufaka ehablini yeah okay mangibona ukuthi ubaba ma-orange nobhuti Mqondisi bengithukile ngoba bengicabanga ukuthi ngihamba naku-disciplinary camp. Okay, first problem uthi umama uthatha imali yakho yegrant ne so yiyo leyenza ukuthi ungalali ekhaya ungalali ekhaya mama namagama abuhlungu for mina unama unokuthi angitshela amagama ezinto baba masenzayo and nami izinto zingiphathi kahle so ake ngibuze so kule ndawo wonke umzali mayetshela ingane amagama abuhlungu kwenza ukuthi ingalali ekhaya uyingane entombazane uyini enza ukuthi ungalali ekhaya ukhulumele yonke nge-straight ungatshela ukuthi umama ukhuluma amagama abuhlungu wonke umzali ingane mayingamphathi kahle ukhuluma amagama abuhlungu yini into enza ukuthi ungalali ekhaya uyabona manje uyakhuluma ungathi umama wakho because ayikho leyo nto leyo wonke umzali uyathetha ingane mayirong ufuna ufene eshaya izandla mawurong so why wena ulala amalunde amalanga amaningi ngingalela ngemalunde ngilala kabumngane wami Sipati olala kabumngane wakho kabumngane wakho bayakamukela mama kuyawazi umama wakho mama wena kuphatha kanjani ukuthi uyahamba lale ngiphatha kabuhlungu baba ngoba uThabile esikoleni ugcine ngolosithathu akaye esikoleni uThabile njengoba bathi ulala kabongani ayi mina ngikholwa lento leyo ayikho lento leyo yokuthi uThabile ulala ebanganini uyazazi yena nenhliziyo yakhe ukuthi ulalaphi
akaye esikoleni ngithawasha into zesikole esikoleni bokuvela umncwabe wesikolo ihembe ulithathe elingcolile walineke edradeni waphuma wahamba ngigcina uThabile mina ngolosine mangimthethisa ngithi mina uhlukane nokungikokotela ngo10 ngumuntu ophuza amapilisi ngisengilele ayangidaka amapilisi asuka asebenza wabona kahle yena ukuthi uThabile ngcono ahambe mangimkhuzela ukuthi akho mntana wontomazana ongena from ngo7 endlini awuphekanga uyenzanga next ungena ngo7 wena ufuna ukudla ufuna ukugibela empedeni kwelala into zesikole awuziwashi njalo ekseni makavuka esikoleni uthatha ivasilabhe emanzi athinta into zesikole agcoka hamba esikoleni aziwashiwe into zesikole iwashini yakhe ungangena ngapha igcwele umshini bengithe ngiyawasha namhlanje ewashini ngiyazwashela sometimes mama ukuthi angiwashela iwashini sometimes ngiyazwashela wangafuni ukwenza umsebenzi wasekhaya hayi ukuthi ngiyawuyenza hayi ukuthi angiyenzi lethi uthatha mina sizamthathintshisana ngamalanga hayi ukuthi angiyenzi wenzani wena la ekhaya ngiyapheka mama kathi ngipheke uyapheka mama Thabile yazi mina ngikwazi la endlini ngiyaziklinela baba even nalo mdala ona 27 ngiyaziklinela ngiyaziphekela ubelieve ukuthi ubhemani uThabile ubhema still pain wayihlanganisa netreship wathi ama spare cook lanko ngaze mama final yenze njani lanko ahlanganise nento le ama spare cook ya nensango le yakhona babhema lensango khona into bathi ngaka la ebhoboza amagwebu so mawuyibhemile babhema nalento leyo cause wafika la uThabile ebusuku abheme lento le yalele la asikhumulela la endlini mina ngayolala ezitulweni esibhedlela uThabile lo so ngifuna ukuthi that's why ngibiza abantu bekhemera ukuthi angiyenzi lento ngoba ngingamthandi ngiyenza lento ngoba ngimthanda but ngifuna ukuthi abe honest uThabile makaguquke kulento kuyo ayibuthi impilo la endlini akayazi Thabile yini into benifake kulento wawuyiphuza still pain yini now I was counted as into still pain yep still pain yeah I shouldn't be here nani last piece nani futhi public nani S5 Tsanga zonke lezi zinto beyifaka beyiphuzwa wo beyibhenywe wo so yini lo akhuluma ngayo mama athi yabhoboza yeah so manje mawukhumula bese ukwenze njani bengakhumuli mama wenza njani Thabile ngilele ngiyibstandard nini khoptop bengakhumuli mama wenze njani awukhulume mhlambe yena wayedakiwa akabonanga Thabile ungene la wena ulethwa abafana ngisho ulethelwa abafana labakokode ebusuku la bokwabo uma past 11 to 12 mangingaphosisi babazamthatha bamlethela makafika la wafika wangikhumulela uThabile ngimbuza ukuthi Thabile yini leyo ibhemile wakhumula wasala ngqunu kalhathi wathi mama yo awazi ukuthi ngibhemeni yo wathi angazi ukuthi ngibhemeni mama uyangibona maqeda lapho wahleka uThabile ayibo Thabile yini nani intizami ngoba bebhlungu ngafonela namaphoyisa mangimkhuza uyakwata kangikhulumisi uThabile uvela ngibheke nje kuphela athela amanzi ageze aphume ahambe ngibathe ngithi Thabile hayi uThabile kangikhulumisi yini into eniyenzayo lapha kwamaveji awukhuluma cross night cross night nenze niyafunda anifundi ni cross night nenzani bayabhlonga ubusuku bonke niyaphuza yawa kuyaphuziwa so manje njene wena Thabile ucabanga ukuthi impilo yakhe ikuphi la mangabe wena uzohamba nje uyohlala kwamaveji uphuze nje kuze uyimisele ngani wena ngokwakho awukhuluma come on yini into oyibonayo ukuthi uzoyizuza lapha kwamaveji ayikho kodwa uyaqhubeka uyahlala khona mara wawuqhubeka uyakhona wayeqhubeka uhlala khona ilanga lakho lokutshentsha siyavumelana ngithi hambe egcoka amateki sikutshentshe ugcoke le brugel comfortable i-track suit ubheka mina ngithi boss ngifuna ukubona ume kanje uyahleka kumnandi ne uyahleka kumnandi ngifuna ume kanje yima kanje ungangikwatisi ne phakama yabona ke manje boss
Asiye phansi. Asiye phansi. Asiye phezulu. Asiye phezulu. Asiye phansi. One. 2. 3. 4. 5. 6. Yes. Oh, mina ngisilima mina ne. Ubona ukuthi ngiyadlala. Uyadlala. Ungangikwatisi ne. Shona khona lapha yana. Ngeke siye ungakafiki lapha. Kayikaki. Ngizokutshena mina shona khona. Wena Ufuna iya ukubona uye. ujike lapho ubuye. Yeah. Asi. Ungangwesela isikhathi sihambile manje. Shona lapha. Bashayisile abantu ekele kuzibambe ekhalweni wena. Haka. Yes, kanjalo. Yebo. Yo ubusisi ubukuphethe shemgele. Uyadlala wena. Ubona ukuthi ngiyadlala mina, ngidlala nawe. Woza. Woza. Lento kumele wenze njengoba usuku ubhema lapha ya. Kumele simisene boot camp once. That 6. will help. Le 7. Yeah, iyadlala. 8. 9. Shona phansi. So counter. uzalwa kabusha namhlanje. Isikhathi asikho. Namhlanje Push-ups. uzalwa kabusha. This is the day that the Lord has Yes, made. girl. Shona phansi. 1. Good Ube girl. strong, une physique right futhi. Was. Good confidence. Yeah, uyabona ke ngeconfidence ngiyakuthanda. Yabona wena Uzophuma wonke lo une-confidence sathano wena. nawo. Boss, Ubhayisiswa usathani nje. uzoba emhlabeni. right. Yazi uyahleka kumnandi. Usuguqa ngamadoda. Usuguqa ngamadoda. Usathani ukudlela Uza umoya. kahle, Wena yenza. uyiboni. Yenza lento ade uyenze ekuqaleni, asi. Lokho ade uwenze ekuqaleni. Yes. 1, girl. 2, number 1. 3. 4. Iphakathi beyinzima ila bengenza khona ama-push up because besokungathi ngenza bekufana ukuthi sengumfana vele because ngenza izinto ezenza abafana. Ithi ngicale ngokuthi wena bodla-ke namhlanje usitshele ukuthi udliwa yini uhlupha yini. Konke lokho kwenzile kubangelwe yini. Nalezo mamakhangazazi nangu khona namhlanje. Okubuhlungu ukuthi angikakohlili from eshweni kwababa uncane wami angikakahili. Oh baba omncane. Oh bekakenzile izinto. Bengimthanda. Oh bomthanda. Okay ashona. Ne? Shonile. Umuhle mawukhala ngifuna ngokufuna sombe. Ngiyazi ukuthi kuphuma ipain. You have a right to cry, you must cry. Cry it out. Khala konke. Mina baba uncane wami besine relationship like bokungathi ubaba wami ngendlela bengimthanda ngakhona. Yini okunye futhi siyayidlulisa ke leya baba omncane baba omncane rest in peace alehlanga longahlanga Amagama amakhiphayo. mama amapha amagama wakhiphayo asikhiphele liwani Amagama mina engiwakhuluma kuThabile. Ngiyithi mangimkhuza. yeah Ngithi Thabile abona baphuma ngalomnyango. Yeah. Uhamba uthi Yeah. uzobuya ngo10. yeah Umntana kagogodela ngeke uzungigogodele ngo10 ngeke ngize ngivuke. yeah Ene mina nguwe Thabile. Ngabe uba proud ukuthi ukhuliswe umama without baba. Yeah. Angokubulalanga ngokuyakhulisa. So nina nibona ngazothi maybe mina ngiyakubulala but ipunish yami. Thabile uthina amagama abhlungu Mama uthi ngabe wayinikela thamba ubaba wami nogogo wami bafuna ukungibulala. Lelo gama lelo lingiphathi kahle. ubani bekafuna ukukubulala Babakhe nogogo wakhe. Angazi. ubabakhe why Ubabakhe ngahamba mina ngaye emsebenzini. Ubabakhe nogogo wakhe mabamenzele ukudla ugogo wakhe wathela ichef ukudleni. why Angazi ubabakhe wamthatha wamletha kimi makafika mina bengisemsebenzini vele ngacela umlungu wamthatha wamisa kuboli ibasho ukuthi udle islow poison so ugogo kusho ukuthi ufuna ukumbulala but still yena futhi uThabile ulibele agijima kalogogo loya ngimbuza ukuthi uhlulekile ukubulala usesemncane manje ngokukhulisile mangakubulala gogo wakhe uhlehle ugogo wakhe ozala ubaba even nasemehlweni kuyamtshela ukuthi akamfuni ugogo wakhe wathi ndeni bekangafuni ngathi mina nobaba khe sizwana
Oh, bekangafuni athi akangifuni mina yeah. ne okay it's fine ke sazwana noba kwathola lusokukhona yena Okay. makasavela ngathi okay mina ngoba ngifuni mara ngicela ukuthi umthande umntana wenu ene mina sengiyosebenza ngiyisa umntana ecrash wathi ngamise crash ngizosala naye mina Yeah. lelanga sala naye umntwana lelanga mina ngithola ngalo umsebenzi ngemsebenzini kungalelanga bona bamupha ngalo chef Ube neminyaka emingaki? bekasesemncane bekana inyanga bekasesemncane Oh, bewambulala because bangafuni wena. Kuphukile angeke kusalungiseka. Angithi mara ukuya phambili sokumele uphile ngenye chapter manje. Wena uziphilela impilo yakho, wena umusha emhlabeni. Xolisa kumama. Mina ngicela ukuhamba ama-cosmetics cabbage nokwenza izinto eziphuma endleleni. Yeah. Ene mina ngifuna ukukhuluma umbhekile so. Uthi uyaxolisa uwenzani? Ukuhamba ama-cosmetics wakaveji Yeah. Oh, wa-veg. Nowenzani? nokwenza izinto eziphuma endleleni. Going forward ku-relationship yami nomama izoba right. Ngizolungisa indlela ebengihamba ngazo, ngihambe ngendlela ezi-right. Mama, awukhulumeke nawe enganeni ukuthi yini ozoyiyeka ongeke usayenza. mina ngifuna ukuthi umbheke Thabile Bheka umama. ngibheke Ngasabi kumbheka Bheka mama. umama sisi. ngibheke Susa izandla la emantombazaneni. mina ngiyenza lokhu ngoba ngiyakuthanda sisiyazi ene ngifuna ukuthi mina nawe sifumelele impilo yami uwozoyitshintsha kahle kahle Yeah. yabona lokho hamba kwami ukudobha amakolikoti ngathi angiphilanga ukuhamba egangeni ngidobha mina abantu bangibuka isilima impilo yami yini enizoyitshintsha safuna aphile kanje sifuna aphile kaso mina ngiyakuthanda sisiyazi yes mama happy mama ngiyakuthanda ngithanda Njengoba mama bekacolisa ngize ngafila ngazothi like ngathi umntwana bengiyi-1 kuye because mama akakazi wacolisa. Esikhetho Professor King Manamune.